Tison kicit ke tengor pensi ki jogdo. Anke pini abang ke dak ali nanga cuman tuh ke malo Kongres itu. BJP तुम हेलो पिक BJP तुम के लतम के ason latung ke RSS चा dilo. Lasu posi la uniform civil code ta. Elang to non ke pacun pun lasi. Latung BJP itu mangke tuh support rino. Serta ahok alam itu merinang koi mati di. Lah uniform civil code mentu lo kapin cio. Dan constitution ki thi bom muslim jog dun cio laso bir ke. Ante first prime minister kemalo Jawaharlal Nehru bila halo de. Ini Kongres nolak dake kacau huma ba hari tu muncul lama tinte lambang ke. Jo. BJP तुम दा पुपो कांग्रेस तुमसे की चौक चे कांग्रेस तुम दा पुपो BJP तुमसे चौक चे हमने बाहिनी दा के चौक चे हमारा कांग्रेस तुम बांग लासो दिल बांग था सो हुट जोक दुनो नॉन की पाचुन ये बांग BJP तुम पाचुन तो आ पुलिस की जा लो मत दी लाइन में तुम नचनी जा मैं लासी ये तुम नेशनल पार्टी लो ये तुम कचार चुनके ये तुम फन आ प्रोटेक्शन थांग दावे लो लगे आधे मां नेशनल बुतांग दे लगे ini tuh karya kepan celang cocok alam nah hok tak ketahui lah tuh agenda lo national popot pacing barcit po khai atum pan anda India solote itu me ejade lo posila tuh make agenda ke po dasar national party tuh make serta ini tuh lapu bang itu cok sedih di itu cok sedih di national party panjang situ support dun bomang polo tante ini tuh make mang make itu makis do kok lagi lah central bang kajat government peduna setelah dah kabang ke itu regional situ hai na de lasi non la bangso uniform civil code anak kiri non Kongres tung si introduce lo la sobil constitution long pidun lo non implement je bang BJP tung si regrok tong lo Nagaland Meghalaya Mizoram atum bang hominister teman hoministry dong dam elo central government pancing pidam elo itu man kenang parlo konong gitu kardiang lo autonomous council tung ke ainar docet malang manda sini dun deh lahai uniform civil code ke kopilo ma pothanga chinin nila lasi laso uniform civil code la dak pen chinin ji polotante uniform polotante itu areng no kalam pen ke kachimba di uniform itu school uniform pe mo akili rupen student no pilo akili rupen akelo choy akelo pen akili de la school set anda laso uniform si em lapo angriang don mane ijar de do palo Cimbar civil pulang ke itu rights apa sih pulang civil pulang itu private atau apa ini jong dengan sih pulang lo code pulang ke aron alu lo ba kita bukan lo lasi India lo bangke non hate itu mukamat hati sunglok lo akhirnya thai so tu mame thang cicini bom lo jadi mame thang rights sama mu cicini bom lo no itu dah sih sidul pulang ke itu kiri di cipta long di jolong le tapi langsung kasih voting right awe election da ajab dong de lason si tum cicini bom lo itum cicini bom pera jo khala khai pie tum bange kamatha sum dum non ke laso posi ke pangri sum pik bre la tum ka chingwa he ke pangri sum pik popot laso uniform la bangso allo jong si tum pe pang de lo pote ke pangri jo ki ala to mateng pote seta ko nat lo mala tum onat si tum han nang kai tekji makala lo uniform civil code long number 1 bangke pangri pangdom de marriage lo pangri pangdom lapen isi bangke divorce lo lake kachiti ka chewar lo number 3 bangke succession lo number 4 bangke inheritance lo property lapen number 5 bangke komane abang pujong si osomar le achapang reng pu he adoption boleng dis bangke lahai aron atang kaddo kawita isigat tu ngon tum kar di tum ye kali jadi mati nama sa cipu cipu dulu hal hai ka bilu total si tuwak konon la uniform civil code le bangte puto cha tingon pone pipon chini pilo hala tumateng lo tumi kemo nang anke non six sidul ben ke ele tumke bang apa si long le tumi jornu anke non uniform civil code long ke inheritance bolo kadi inheritance bolo nang te lake property aphan kache paham puja phansi law tengke amining ke dam इनके प्रॉपर्टी के सोनी सोन थोंग सोन पी सोन थोंग सोन प्रॉब्लम नहीं फोन बॉय में हरमु इसे प्रॉपर्टी लो फोन नो इलोंगे दिन दो वेर इसे प्रॉपर्टी इलोंगे दिन दो वेर कॉपी हरमु लो दम छिना फोन नो है लोंगले लानो इन त्रोंगे लानो दी अंदर लासो लोंगले कांफी लांसो रोड डाको दम हा दी फुकोन दे पोथिंग के दे ये भी परमानेंट लो लगे ला पेंसियर रूप
asan hormu an bangke convoy hormu do lake portable botai tum pumi convoy pun hormu lasi non lahai an tami itum long lip tenang ke jor ke nam an tami non ke 6 dulo teng itum ke jor lo ke ti ke so bange non hala lewang lote bang general lo pelak ke bege tum aron siwa wan de jor mat jor no kam puran ke lake la maning hang tik mi thak kiu je jor lasi la bang tum khang bek nang inde lake khang ye ko son lonte last nang ki legi ke dong hele tum arjus let huita la tum han parem re non to prong tum han parem re chok chena akhela tum lo ke pa implement nami di la tum lo ke la tum BJP IM CM MP MLA tum lo iklan nami ke lasi tum election long la tum han kerem re pul kang te itum ilo a hok per alam la pen isia bangke ni tukang tum mangalang lo sorkar tum kai tai tuk chithane ya la pen ili tum government num tanang pupu hong bidhan along sonni hormu de rights mane assamese mein adhikar pupu bodi adhikar article 244A ke ili tum adhikar lo hong bidhan ateng pen constitution ateng pen ili tum constitutional right pusi tum pulo di hong bidhan ateng pen itum kelong vek nang pu kai po pro bodi itum hang big document tu ni kale 1969 da itum paplu dun dulu de ituma alidar satum reject dun dulu PPSLC tum bangal ide inta itu kapre ka atuma bagala council ke do atum bang reject dun dulu ante no bangke tum pilo ke claim nahi bangke government of India ba government of Assam phanil tum punai ji bangke ko pilo nda ko de ha i punainya bangke 51 ni punanya bangke itum dead le mane afan le jakon ne pichot kali ba itum ki hang phale kelong re jita kali ba hang hede pote itum pinini le jalam kali itum ahok lo hang da hang nang ko sedame sorkar tum nang pipi det pulotan de kupinia toa dolang mai tum bangke pakro ye pha hala bang situm lang nam na ko ko pen hala sini ke thang dang tu non bangke itum lang nam nang constitution ateng pande part 4A Indian constitution long part 4A long ketok lo fundamental duty fundamental pulodang ne copy fan lo ke thenai lo principle pudai tum pulo a head lage tar mane India asuan ke claim back nang ko sa duty ke bound lo mane ke tokta te pen claim back nang ko laka duty bang lo dei I hia pada bang ke ako rights do hola bang ke fundamental rights do hola itum ki hang lok lo mane nogri tumhan copy ke awar sai sida ki kima idoma Indian constitution number 62 long hala itung kache hang long la bakhe inte government dum nang pipe ja polokan re nang pa ki kan ko pina towa lo dam ni dula osolonte number 1 long asosi ko dei fundamental duties 51 of the Indian constitution part 4A long pulo it shall be the duty of every citizen of India posito dei ni number 1 se puri chot pade it shall be the duty of every citizen of India citizen pote prime minister talo chief justice talo president talo home minister long ko mamad ma union railway minister angton anta India citizen lo mote India nogri lo bodi ante constitution long ketok ason anta nang tum da claim nang pulo lama ni claim nang pulo kongbidhana tengke de it shall be the duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem. Nela number sisi puri chokpo. Tamane hong bidhan long ke tok hormu an ke do hormu an ke nang tumta project nahi pulo. Inte choice itum han article 244A nang pite dia. Lalu non itum union government mang karti kami. Nang tuma duty dulu ke da 51A long tok lo ke. Article 51 hoke pra isi A bharotchari arona lo long ke it shall be the duty of every citizen peloke prime minister talo speaker talo parliament lo MP tuman talo a duty lo kente cholo khang pring ke tumana pipe dia lalu no itum karbi na pon ke sibo ako nang pipe pote kopi lo nang pipe dia de itum han siksidul ke bangasu phan botanis thanai puke anti tribal pusi tumanai pudi ante la 244 tok tan tok plakathi nang pipira kente nang tungke India government kente anti tribe kalima tu anti tribal kalima ke
Ako daki ki putulang je nang tum anta claim nang pupulu. Citizen pote ang tonapano India lo kito ana prime minister penceng lo kachore ka tum ana duty sigal. Choholo na piperet kente. Jo. Hala le tum non kan kita na. Lasi la kepar juli pulo kang te. La ke homaino tenge thekse de hi. Kile tuma sar MP tum chopa hai he pulo kang te la sai tum thekse de. No tum sedang no popo. Netung votalis thanai pukula ke constitution os dipudo ko constitutional right ante nang 244 cholo nang pipede 51 okebra si elong etok do kense duty lo nang tung ki piye phan ki tio dia na de amar kane 244 e to tio implement kora nai keloge tio ko na oh 1969 pen lo la sohor mu etung ke khan de upilo nang pipede tuna ko pono modi mana himonto lege doma himonto mana tar jupuri no matalu lan lo yun tung ke claim ni lasi ini tum pilih nang ne ke claim na ya bang ke ini tum market fake pemain tum tor na lan ne lo milihin ben peding we lo lasi rights ke tum ke long nai ke dukok lo bang nang pipi de non ke kopi sinang pipi de lo kopi jo ne lo bang ke tum arjina ko bai tum arjina de la pan fancy ni nang tum mat lo ni lam ke de ke lo palo coba no lang sakit kita coba lagi lagi coba dulu kan mungkin begitu pun